no hulu o whatogia koe ni. Pekei te whakaloloa sea, ka keke whakauhinga, ua e mau whakauhinga ia e pureanga. Pe koe whakauhinga whakapaapa ke whakauhinga e hoe kakai. Popo ke whotuka e whikawhito, ke o maha a riko opinion tawatai, ka tau mate ke sea malo. Oki, he takon bihe, mista, kamare mo. E mista leipa, kape ma whitu nai sea. Tau whanu kawe, he mea koni koe ke tukaki e pureanga ai. Koe whi mau pe he whafonga whikawhito, ke ne mea, ai mea whikau aki, mo kasifiki, pe mo kasanoki, pe mo pureanga. Sea koe koe whatontona pe ke whafonga no pere, kamare more pe. Koe uinga e whatontona e motuani ki e, koe whatontona e uhinga uia ke mea ai. Ke whakatokanga o mai me whafonga whikawha, ke toi tokanga nge pureanga ke nau ngā ue. Ai koe uhinga e koe motuani, o ku ia e whihalaki. Ka koe angai whauhinga me e mista kamare more he whituna. Kai kau ate ku, he ku poini ke mea whare. Koe uhinga mea haka e whafonga whikawha ia, me fo tunga tatau me mea koe, o ku mea ki ai whafonga whikawhito. Ko ia pe, koe kia hana tuku aki, koe ate he ke pureanga, ke mou whakatoka ngā. Ka kou mare e tane no mare mea, fu mea e ni ane ea fi fuoloa. Toi langa i hake he kau whafonga mea koe ni e sea, koe mea i he pureanga mai ki mua kou lawe, nere. Kwa koe ke tui, ke tau toi, onu ke ha mea nai whai ha pureanga. Ka ke mo ni whafonga whikawhito, ko tuku hau e ne ka kai whanua o ngau ea. I ngau e pango, ai hoi minista o pureanga ko ia. Ka kou iro e refu mo ua ko ia. E hola ai mo ua me whanuan i ka. Koe mea pe whai he pureanga ke mea ki tokon pare mea kua pau ke whinga ke totou. Kau kore atu moa. Tau ngata ai, maa lo whafonga whikawhito ho mea mai mea ko ia. Kau ku, mau tangutu atu koe ni. Kau au ia he toko tau ko loto mamai ka ku kaie sea. Malo mua, kai tau ngā ue, ka tau. Unu atu amua ki he le o e ka kai whainga tai au loto ngā tangi pe he taimini. Koi ui ngari po tiek sea. Ka o whamala te sea he whainga mare, mai he kau me mi pa. Ka whamore more pe mi sa, pe ke whātu waki motoro. Hanga pe mea ai pare, tokon pare mea, fu mea nie whoroa ka ku whemau ke whahano. Totong, mai. Sea leo ki tape mo e whaidona sea hoi me mi pe whaere. E tea koe hopo koe katifika. Nai maa upe pureanga ke hopo. Pena ai ki whai hopo koe ia ki Singapore. Pena o si hiki ai kau whamoni pe a kore e ofisi atentenare a panga. Ke lava o totongi mai aki ai kau whamoni. Sea, Kau ai pare ki mia whatontona maloro te tia. paremia, e tokan paremia. Pai ko isi ui au tau tānoa i tau tolo. He koutu iau e ai i taimi te tau tau tānoa i te titei lawa. Ko whehu i peo ko ai peo ku malava, e pure anga ngau ea ke panga totong tu hau e kakai, te tala mai wahana koe ka nau totong ke nau ilo kia. Ko isi ui au koe peo ku pena i whiia o hopo koe ni, te tau toki au tau toki ai. Ko ui ko mea ngau ai tari ui,
Pea kore ai kautaha koia kasifika ki nau se toloa ko uhi kai lava ki toi hoko atu pe ngā ue whenga ue aki lele ai whonua pea moi kautaha i e kaha au. Ko mga tūngai ne whaia i settlement i e hopo koia. Kana o stadi he kapneti ai paanga ki totongi aki ai kau whamooni ko nihi ai ngahi pureanga ki mua ke nau Se whamooni. kada ke la pe fa ki to kon. Ko pehe ko pureanga ki mua. Kada fa mo pe. E to kon pa ni. O ka ke taulanga tau toria o tofi e pureanga. O ku hau mo alu ai kabineti e whetongi e paremia, e whetongi ka minista, o whakatatau ki he lao mohono ngahi tēni. Ko tau pehe ko pureanga ia ki mua, mo pureanga ki mua, o ku kai ke pehe ai tala tuku whakaholo ia o e mea koe whakalere pureanga. Ko pureanga ko mea o ku hoko pe. Ko whamahino e sea e kutukwaki e whonua ai pureanga o e ahoni ki he ngahi parpare magoini. Ko mea e ko whengai ki whakamatala, ki whakamala ala. Ki whatong tonu mua ai Toan Paremia whamoi mori. Koe kia tae tēnā tūkaki e pureanga koe ni. Koe mau tangu tata mau tolu koe ni, mau ilo lere, mau toi mea koe nuhoko. A kokora tu whafonga whia tātaha. Alo ko mi pe ko whi pureanga koe nei hokai mea koe ni. Kai tuku e hange ha tau tolo ha kaure kāga ike. Hange ha whai tauhere ke o mai ke tauhere i pe ke mea ma ke Paremia, ko hai e Paremia e ahoi. Ei taimi ki ke kumi e mea koe ia, pa ke puke loto i e. A tau fitu uai. Pa ke kumi po hai ministana ne whai e whai ngau e koe ni o tau hela ia i koe ni o hake ahoi. Tau fitu pe moi hai. Ka whupanga kan tu hau e koe mea kei mea. O stari he kabineti, ka nau kore ki kasiki. E whai pe mua whi ngau e aki ke lava. Ai la maha pe kasiki a solo wa mea koe ni. Kai o te tau hanga tu waki a tau koe ke mea e wharen. Ka koa si lau e pureanga koe ia. Papai ke uwhi e rea ke pureanga koe ia. Tau hoko atu. Ka mea o ko. Meri e. O ke toko na peke no pere. O ngā hopo ka loua koe di. Tu uni ne mei monu i ai whanuan ka bau na whai ai tupuni koe ia. Te koe mea ko uhinga koe tukuan he te tau toki au ki ai heka ke alu. Ka tau e prespe isiu e confidentiality. Pe waha to tonu aha taha he whareni ke ne ngau e sa panga pakai ke ne laha o tariuma ke whareni. Ko whetongon pia ki he whako. Mo ni whetuna ia. Ka koe mea koe ki uwhi lawe ke mea he mo ni whetuna he kapau te tau whakai ki. E reo whatataha i he mea koe ke mea te ke mea mea ki. Nai, me ila monu i e whanuan. Isiu koe kaswiki o pionia he a usia a whawhunga no pere koe. Koe kuhinga e Tōna te tauhi koe hena, ewa tāta me ki raro, ko taimini i tō Paremia, nai kore mai ke tuanga ni whakamari ki o mai ta whaki pureanga. Se aga sai piki whaoset i toko ni ako. O kiko ha taimini ewa tātana ki ko tokon ki ek tōna Paremia, o whi oange ni taimi ki ka kato ke osi mai ai poini pureanga pa mo tok whime aki. Ek tōna Paremia. Malo eksia. Ku lawe i pea, ku lahe no mau e tutu ni o whare eksia. Ka ku saipe mau koe whetu na me o amsia koe whetu na koe ka takla. Ai tipei mo tō tū koe i o whare. Ka ku whamalon tō tuk mai whengamari ki tō e whotu aha ke motuani o wha osia tō e whaoha. O madunga ni e mea koe nea nai hoko i te. Pea tāri ai e kapineti o māu kātoa mo e teu e kau whamoni. Pea whotu mai ai mi kau tā koe ni. Ke seto roa kato ki whahasi o ke ngā oe wāo whiange. Ai pureanga pea mo e kau tā koe a ki e lele i pea ai whonua whalufua ka hu i te. Koe kia ha mea ia, ko pau koe koe angai ngā oe, koe kia tae hao e koe ko ke paleri ki tau tolu tea.
me ko to pe pa ke ya no ngai pole ngai fatongia ke whakahako ka tau whakahako pe loto i o tau sia kare malo abitensia Malo se kau Kia mai o tata hoko mai tonga tapuni. koe se koe whamarana koe na whane nei o koe whakahinga ke tau eke ko hai o minista koe kuhinga koe pureanga koe mea ia o ko tuku au o ko hoko atu pe ko hai o kui ai ko pau ke ne to e whatongia koe ka kua to no wai whakalele ka kua halele ai hoko atu ai ai ko hinga e he ke tau tau whoki ai ke peimi hata na ni whai hala ki mo ko hono wa se ko fi hui ke minista o kwe foki ai vote pa ko vote o kui ko public debt ai ko uhinga ko ai motuani mo ku mau ko vote ko e totongi me ai hangahi mo ua o e pure anga na e whaka mo ua e whaka mau anga o talamai ke totongi pa anga o ko ki mau ia pa ku kaweni Ki whatondo pe se. Me mai pista pang. Me ko voti kon ko ku. Ia mai ke whakonga ka public debt ko tutong bo wano pe. O ki mo ua ia. Bo whamaua. Voti ai me ati ai. Ton pare mea ko voti ke hei ia. Tari whatondo no ko voti e ignista. Tao public liability. malo se ko Ki to kon pe tapu mo fi tona mo e kera. Ko mana ko ai ko mea fika taha ki vouti ai mea. Ai potunga ko lao ai pamlo wa se ko kame la piti uhinga ke mo ua ko pamau anga ko tu ma o uhinga ko uhinga ki ai ko uhinga ke na fa mo le misa manga ko uhinga ki he vouti ko ki he crown law ai ko mau ko vote ko toki totong pe me ai o ka pa na tutu ni fa mau anga mo ua pure anga ato ngage pango ko mea ku hoko i tua i e whamaanga o kuawe o resisita i e whamaanga ai settlement pe au kulawa ke ngawe ake vote ko e liability vote ke whai ake whatongi ako ia malo se ko uhinga ke whakamala alange pe ku whakalao ai ngau aki ai vote ko ni ki he se tolo me na ke tutu ni e whamau anga ha anga ke totongi me vote ko wa se na utuk whan tonu ni atu pe ko i are ako e ke settlement o kuawe i a finalize pe kule sita ia i e whamaanga o kokore vai ko liability o ngawe ake vote ko ia malo se ko whampe ke whamala alange ke tonu wange ko fima ke maha ha fare whakalao kono tolu se ko kupu si ni makoi ki tu ia o te fufe ma ha fare whakalao he mahino le rei te konistutoni ko kakai ni una ke pe ko me ko ni in the interest of the public ke mai ai ko tau pe ko o ki whatondo na tia tapu e whitu na peke o me mi pai whare na pe motuani te tau alu ke i e wharei whakalao ka katu whok mai pe e whafofonga ki te malanga mai kupu e tu pe muka whatondo nuka kupu ko ni pe mai ko pau ke whau e minista taktaha report whakatau i whare area o wharei whikawak mga ngau e mga plani o eni potu ngau e pe ka pau whaama e whare area ke ilo ke toi mea Filawe me potu ngau e minista pe ko pau ke netari ai ngai whehu i ko ia ko o atu ke te ia e whare area pe report e mea ko toa whikawak mene potu ngau ko whehu vani o mai pe ku confidential ko tari atu ko ate pure anga pe confidential iyo pe aku o stari atu ia pure anga o ke to sio tau ha uhinga ke tau to whaka uhinga ia he ko tari atu ko si alo atu o talatu iyo o confidential pe ngata ko korea se ke o mai ha fare whakalao ki tau atain he ko whaka uhinga ia ko atu me pure anga ko mau stari atu iyo o confidential pe ko ngata ia
Ko tari o talamai ko pau ke fehu ko to oat ke fare area ko pau ke tari he minister. Pa ko de tari pe atu o confidential. O mai mo ase ha opinion ni fakala tau atain. Ko fa wi ngai te mau atu e mato ko stari te fehu. Malo se. Se ko Ia ki kore pētaha sea. An koe kupu fitu o i konistu tone. Ata ko e newspaper. Pa koe kupu si uluaki. O kune tutuni e ia. O pe e ata o tae ngata. A totonu koe ni. Ka e kai ki kawai a lau i kovi. E kai kawai ngai whapuri anga. Mga ala mea ko ia. E te o pulahe ngai whitu ke. O e lao ka ko at pēsia. Tuwang de whai ha whare whakalao. Pe tōn pare mia, ko tu o hanga pe ho whatata te whakata mai ko hi ko kupu ko e ni o kune o mai whakatangata ki e tautaina ko e mitia. Ko e kupu ko e ko nistu tone ki he whare are au ki ha whakatangata i ai. O aspe ai ko e whamatara mea kotoa. Ai ko pate o ate whatata. O hanga i pore anga puke ni ki kato e nima. Pau ku fehu i ate pure he whare area. Ko hea mea whao he kato o waki. Ata pe whakawaha ke ko e peni po e pepa. Pe kato ono wa ta mai pure anga ia. Tapu i uke mau area pa mau toru confidential e kato e koe ni. Pea ta mai pure anga. Ko kato koe ni o atu pe ai kato. Pau mau staratu mea wilo toki mo tui mai ki ai. Pau osi. Pe unga ia pa mo e tutuni konistu tone. Ai ko mea ko ku tau whema ke whamala ala. Pe koe tari koe kato e ni. Mo tui mai o kia mea i loto. Kai kike mau whai ki atu. Koe mea whema ke whamala ala. Pe o whakonistu tone a tali ko ia pe i kai. Pe o ku whema o ke tau ilo ke mea i loto. Neongo kia i are pau tutun ke kato. Ai ko whenga pe ku o atu ha i misi ai mea ko tau tano ki ai. Ko mo oni mea ko ia o tiki ki tau ilo, tiki ki tau kum ki tutun whakalao pe ko. Ko hai mo oni. Ko whema o koe na tau tohi tau whauhinga i ko nistu tone. Te ko whema o ai pure angai ko mai muna o whauhinga na to. Ko wheu i pēsia. Ai ko taimi ko mai ai public accounts ko osi ati tai. O ki kai pe wheu mai a ki ngai whakamore koe ai puranga. Te whema o pe ki toi titei. E taimi ko whau mai a ki whare ni public accounts o ko osi ati tai. Whema o ki toi tau toi whakaikiki mo ia. Ko e paprika ka miu ki e ngata pe ai mea koku whai ke. Ko tau nofu pe ni he kupu ni mataha kupu si nima he taim koku whai whawhehu i. Ko kuinga ki e public accounts e koe paanga ia. Nai tari e whareni ke ngā ue aki e pure anga mo ngai potu ngā ue. Se koe mo ke tau foki me ke tau. Se ki kore pe ki tokon be tamu fe tuna i o ho ik frera i ma te hu i ma hu inga koin te la be i te ki pangu fo me se pika ki ta pa tokon be he te mai no mai he tokon pare mi am pe o fe unga be fa matala o mai he fa matala panga kuranga ki he nga au e mo tau ilo i he ilo ka ka i ka ko fa matala fa lu ku fu a fo ki ngai ko ni ko ke mai fa matala panga ko hai na e hopo ko fe nga mo ua na mo ua pure nga pa na totongi hapa anga ki potunga ko ki asi mai ko ki Fa don at. ai ko nga fai ki pe he o to pe Ko fa matala ko e ko ne fa matala mai paanga na e tuku atu ki e pure anga ke ne ngau e aki.
Ako tu ko me ke kahau. Paha ngai ko matala fakala ke ko matala panga. Ke o sange taula pala I lo ke me na ko tu ko me ai e fahasio ke ai kahau. Siap itu. Apa tahu? Go tu ke me ko ni ku osmahin. Ko fehu ko fai ke fe me aki ko fehu fakalao. Kana o si famatala tu te fai fe komi ma ngau e ki ai. Ke tolo e fe me aki ka o lewa ko o mai ai fai fakalao ko ia ke tokma te mai ho. Ke ku o mahino tong tap ni Kapa sia bebe ke hoi ki. Wharerea wha malo lahi pute whainga maare. Sia koe taimi kona whare riu ke hua noa hongo fulu. Koe lahi whoke ai tau kawe koe riu ka noa hongo fulu ke heke ataki toa. Mo tā riu e wharerea. Koe tae mea mahu inga nai whokotutu mai pranga whoko koe ia. Nai ai polisi na ui koe freedom of information. Koe mai koe mea kure anga. Koe whokotutu e pranga pesai mahu inga te tahatoa pe ke ilo. Ko ngai fonua fo kia ku alo lao. Ako tu nai pehe ubeanga ah ko ia. Ke na o mai pe polisi ka tu ha lao. Na tau mo lao ke pehe. Ko ha uhinga ko fe fa hinga fa matala u tau pehe o confidential ko hinga me ko ni. Ko hi ko fe ka fa hinga fa matala ton ke ilo ka kai. Ko me ni na o ha ke tai ba ni mango fulu ma tai ba no fulu. Ko fe fa matala o to ton ke ku ke pe pura nga fe fa hinga fa matala ke ilo ka kai ko no pure i. Ko me la ia na ma man fa la na fa ma man la ia ko tahe na himena e fai kai e filotoi ko me ko ton fa puri a me fa la ve mo malu fa ka tau ko mo me ko fa la ve mo atomi mo nga me o e mai fa la ve mo malu ko fono o e mai ke ilo na frange ko mama me ai ko fa nga me ko america me fa la ve mo intelligence me ko ni ki he o fa asia se fa la ve mo ko me pina tari ko ha me ke pau ke mai ki te kakai pa nai foi toka te rine na o mai na pehe ko toka te rine ke o mai e mama ke nga o na pehe ko sunshine policy mai la a ke hulu mai be wi fe ka o mai me foi ku polo fola o pehe exe na pehe fo fola si su pehe ko nga me a ko mo hanga ko pehe na mo fe fana he po uri lo a ko ho ko mai o mai e ke lo ta ai ko me fa la ni ko to ko me ko mai a ni ko ha tau tu ki he me ko pure le kana so mai be pure nga ulagi freedom of information ta mai yo o ko right to know why ma hu nga ka kai ke ilo pa ko tu ko me ai ne ta ko me lao ke ko fe ko me o ku mo nga o ta la we fa matala ko matala o ku tu ko be mo to ke mau o mai ke ka kai me fa la ve mo malu oh my god to ai tau ko hena ko nga ku mahino o fa malanga o kia hotu ko me ko o atu ta tau ai pe ko ha hotui o ke lau ke contract mo confidentiality pe ke mo ko nistu ton tau fa ngong pe ko ha lau ai ka fa de fa ka lau ke na ba kai pe fa hanga ngo me ko ni pe na la pe na o ya o fa to mo ui ko me ke tariu e pure anga ki he ngahi whehui wat me whare a reo tau tui kato ki ai. Ka koe whonga ngā web ta taki tau tohe lao, peo ke whehui whaalau whima ke whahata hano whamara ala. Koe me ko tui ton ke tau nofua ai, ka tau hokuat ke tau snita hoi. Sia ko memori ko whaas te au. Sai mi tau tau iau ke tu ke mea koe ni ko Mi te ua whawhua. Tau me sia koe wharerea. Tu iau ke ai koe mea ni ko whai agreement ni top ko tui sai. Ko inga ke kahau. Ke hoko atu he ko sai polisia pule anga ko whakotutu ke ilo kakai ko freedom of information loto ia. Ko tu ke korbe ho cabinet mo te ki mea ko bakai dia. Ko hi ko mea ko ke puke. Kai hoko atu. Ko fe mea o ton ke oa fe mea. Kai ke ko ki whakahoa pesea. O stari pule anga e mo. Ko mea ko whapeta ia I whakatutu ko liriu. O mai pena tole ngā mea koe. Pako o tui koe mea pia pōre ke hopa tu ke pātolo aki. Ai ilo koe he kakai mea ko hoko. He ko hiti tau hilo ko toa tu te koe sia kare ta tau tolo e pe. Ka koe kai ke mawe mau whainga maare e se. Malo. Kai ke me mo te.
o mai no te au sia e tu uni ani ko fai ko hini ko me ko mo ta fu wa wi ai ko o mai e contract pa mo area pau que na fakiki me con istuto ni ko la o ni o kala mai o kupure tau potu taha ki hato e la ho funua ko me Sia, o ki whatonton na sia. o ko ha dua sia Sia, ke o mai hala Ik minister ko patonton. o whatonton na sia, ko no inga, o kai ko whakawhekiki ai contract ni mo ko istuto ni. Na e whamalanga e motuani ne atpea ne afi. Sia, o whau e ko istuto ni pa ko whau mo lao. Ke oa te na whepaki ka ni hanga hulu ia uhinga he o mai pe ko istuto ni ata whalahi. Ka ko whau mo lao, ngahi lao e ko whiema ko ke o mai e whare I whakalao ko na uhinga ki ai. Ke oa te na whepaki. Ko freedom of speech na mea kia e ai whafonga whiga nima. O kui ai koe lao ia. Ka kui ai moe lao o aspe ko istuto ni tau atai na ke rea. Ka kui ai moe communication act. Koe lao ki he pulusi, koe lao ki he mitia. O kui ai ngai lao na hanga whakaiki ki e whakaamu ai ko istuto ni. Ka koe whakaamu ia koe ke na whepaki na mauhala pehe o tau hanga o whakawhiatungia. Ko uhinga e po e bure anga ke fotu ke o mai ha whare I whakalao tau atai na ke tau a whakauhinga. Ka uhinga ngahi lao ia o malu I he ko istuto ni. O kune fue lao ke kontreki pe lao e area pau. Ke ngahi lao ke whakamau anga. Ko ngahi lao e koe ku fatu ke ni hanga o hulu ai whakaamu kone e kupu. Ni ma kone I kupusi ni masia. Ka ko fotu ke tau fo ke kai te mau toi whakamalanga ke mauhanga o oat e uhinga koe. Ai ko tau whakaamu ke o mai ai ha whare I whakalao tau taina. Malo sia. Ik no pere ko tali patonton ik minister. O te ke whamalanga mai ho tui. ki whamalanga tau sia ko atu pe au ai ku mahino ia ko istuto ni o kui kai kia halau e to marungangi he ka ko whakauria ia I he uhinga o ko mai ke mai area pau ki na whepaki me ku timataha poile lima. Ko ia pesia. Hoka te wharea whaiteria na whaitutun. Ma. Se ke whakase te poini na kai whake osi koe he whakatontonua koe no ku whai he fu me. E se ko winga koe ke kupu nima ane nai, ko fu mawhai o kui he kupu si nima koe. Ke toi eke I whewhe ho mawhai ke toi hau hai o whare I koe ko fu mawhai e o si ha mata a pe. Ka paurewa koe ko ho eke I he ko hiko loto e kakai pe koe public interest. Kai ke toi re e ia e ata. Ko e o stala mai pe ia he. Ka pau te ke pehe atu ke whakamau anga. Whatatau ke kupu ni mataha kupu ni masi e kone stutone. To o ange mua ai whakataputapu I koe ni o hili whaki I he area pau koe ni. Ko tāp sea tento. Ko ange e Sia, te to no atu sia, he kai ke whai whakamau anga ha whainga whakauhinga whakawareware pehe. Sia, tau o ke whakamau anga Se lo ki mi to con el que sea pero fatontan. Se o korang be fa fu nga ko so to ate te pire ko ni ke mai ha to ko fare fala. Pa ko na to te na o mai o fa ma o po o me ko ni se. E ka pa we tu kwa pe se a fare ni ke hoko ate me a ni ko atu nga ni. Malo. Sia, koe ke hame ai ke whakamau po opo. O si mahino pe kone stutone, o kai ke tau wa inga holo tau tō moha kupu e kone stutone. Ewa tata, te ki whanoho o maha point for o I o whamalanga. Ka taki whamapo opo maha mea te watu mi te Koe se, koe whamapo opo a kuia, se a kua ho mawhai a o. Ke whai, au ke whamau alahi, o koreange, ke tūtū ni mai, to o whangi moki mea e kone ai ke whakapuripuri. E koe mea ia e kakai. E whatontono atu mai whafonga. Whafonga, whapure mōre. O te hanga o teke se a ke alo whihia. E peke mai he se a whahiroino whakalao. Ke wakai ki ai. Au te ke teke ia ke whai kumponistutori ni koe mawhai e se a. Se a. Tau riri wa tau tolu ke komi ka katoa ke hatau ngau ke whai. Maha lo me whika whitu ne o maha mea. Ke a ai au whafonga ka kai se a. Ako fotu wa tau riri wa ke hata. Tau riri o ke hata. O ke mau ke ma o mai a e wa tata. Whainga tangata koe ni e se a.
Malo Minister, Toko siya. Kapag fawa pe ko popo te ki foto on ki o maya fare fala ki nga I foto do to kon. We penga I me aya ko preparenges ai ko ki o mai fai ki. Ko pa ku nga pe ko me fai ka ta langa I fa mata pa lahi o falu fu ai. Ka ko tau we fo tau la tau tau ave to ke to ta. Ia kon instituto ne office ke alu yo fai e foi ma au kon si o ta fai ki. Ko saya pe do na sia yo malu ya go mo la wa ati ta ko yo alu sio ka to ai pe ko to ko ya ko fa ko mai ya o ka o fa ka o kai ke u ngai e kai ke e ke fa re ya me au ma ka ra hi fa ka ngai ti ana fa ki ke o preparedness to tong ye me ki a hai a se hingo to ta ko ya ka e ke mai e o mai hingo ko ya ki ai fa ngai fa ki pe se ko bo ko ke o mai ha fare I fala o ia ke ma ko ni to ko na la o ia o se aspect ko puia ki confidentiality ai bu hinga ia o ku I kai na o ake a famatala ke le re to pu tu tu ko me I tu a to ta ko ia ko bo wa ke foto Se kapai hospede pa ke frahu a tolo ka usai pe. Ka atu po ini. O kai ke tu ia ko ho mafai ngau e aki. Ka watu ha mafai ki ate ko minister ngau e aki. He ko winga no ato kofu aki ko mafai ke ngau e aki. Pa te ke maure ma ai le volo o loto lahi o ko totonke. Ko fare ko ni o kai ke whakangongo ia ki ana to. Ina tamai pe o ku whakapuripuri pa tu kuai pa tau ai mahatare ha whane ki hane lau. Fai mo tau tua ki whamaonga talang o tae whakonisi utone a whainga mea koe no ku whai. Tukuange kau whima o he whare o kakai ke mai, kia mai. Tokoni ke me. mea gila. Papa mo e whaitona sea, mo e whare I ki, ko ku whatotonu sea pe ko sto ai lao ia whareni, ke pepo aket ke whaitona. Ko e whatotonu ia sea. E o tata, teho se koni tata. Malo pito sea, ka koe whakamau po. Ko ho whale o guai hono mawhai. Pa koe mawhai lahi, pa oku tau ataina ke ne whai pe ia ha whahinga mea. Ka o kofu aki ho whale, pia mui whaituuna, e konisi tu tone pe. Pia mui ngahi lao, ai mawhai ke ngau aki. Ke whakatonu hapure anga, o koe ke nau whai ha mea tonu. Whakatonu ha kupu, o koe ke ne whai ha mea o tonu. Koe mawhai o koe te koe, pia mo ho whale, e whai pe hangau ke loto kiai, ko hi ko loto kakai. Ko whare area, o ko pure whakalele lewa, I he whonua. Maro. Malo, e o tata, ko te ko si Se ka tau ki whatonu mahina mea koe ni ho eki. Tata pnima, ka tau mo pe tap na feituna ka mo ho eki pare ara o whatonu pe o te halao ia ponuani ki he freedom of information ko e policy ve pure angana ai he wa no ngo fu te ke whakalao e ko lau ngahi mea panu tau whawhi mea ko hai pamatala tonu Se au whatotonu ko nai mea ane nai o kia lao freedom of information. ko policy ve ia Peka pa polisi tau e ko halau me na ke malanga mai ke nai ko tonu tau mui kia. ko ia ko hinga pa de nai ke mo e pure anga ke tau tala mai ko fe whakamata o aso ki ai fe whakamata o tau tuang ke kakai fe whakamata ko kepe o hang lau ko toka te rin whamamai lahi po kepe mea whilawe mo malo e whonua ka hame ia ai atape ko anga ko Whakatonu atu sea. O kai koe national security pe ko te koe malu a whonua. O kia mo puke mea tene lau I kovi I hata. Puke mea e uesia e nofo e kakai lahi whaua. Pa koe mo nungahi lau ko si whau he whonuani ki ai. O kai koe national security pe koe malu whakaatomi kuhinga mai ki ai. Lahi ngai mea tene mau e anga e tau nofo. Malo se. Aset pia ko page mista alo me ange ki he policy ko ni ko lau freedom of information policy te ha asia e toka te rin ko ni e ko na fia no mai wa no hang fluka ko fa malo te ko ka ha un tau so Ia whakatonu. malo Se koe polisi ko ni e me potrunga o e whia. o policy ko ya ko tonga ka pa te ki me a ke men well me ko captain manual e minister
ki mea ke wa se mea ko ni Se o policia no fu fa potunga o e pe tu ke ka pa ko policia fare ko ni Se ka ki toko ne o kuia e polisi na si fa na ye toko ni mai ai Commonwealth ke fa o hatau lao pa ke fa o lao ka fa o pe polisi se ko o mai o policia ko ni se ke Ek mista, mo kata ke mea pila. O ko mama o a pita ke mea aki ko ni me poi ni ka na fai e ta tala noa. Ko ke mea aki he konistu tone pa mea le pau i he hopo. Tau fe mea tau toria he mea ke he whilawe i peka ku fu mama o ni me mea koni fai ke ngawe. Hoi, fe unga e fe mea koe ni, tau diri o kon kakato. Liliwe whare ki he komit kakato i he hoatani. ala mare hoi ki tapa mo e feituna se ke ki me ko tai ni tu ni ta malo lo e tapa ke hoi ke fonua o tapa ke kai fonua o tapa ke kau pau we ka kai e fonua no me mai ngalope e no be e wa o ke mea i goianga tai whapapa na ke whai o tonga e ku kamata ko toki kamata pe se tangu tui so whai tau ngā we hai mena ke tonga ke i ya ku la ve be ke fa nga o pe he pe ke do si pe tai mi na malo lo ko ki ke ta to fo mai so wa ko e be se palo e o mon ve no pere ko i tau taimi ka ke to e tau miniti ke tau e bi sta ko pe mo o te ke te mea ka tu ke ka fa fonga ke lau mea te fra mo ripoti ka tau paloti ka tau o mo ke mea fe mau he ka kai ke nau whanongo mai honau re o mo nau whainga tā ia mo nau mamai ia mo nau nofo i rerenga io sempre kon ko sea te foto at pe ki tau paloti ia so ko tu ka mo feituna ma ho ki ta ia si me o tu pe po ko ki me pe ta se me nga he ko ta na ki lalo nga ka 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 na so atu pe alfa ta mo ai ko me pe tu ho talanga ta se ko ki wa wa ma se sai te ke te me a ta fitu ia o kai ko hui ta mai di pake ai no ia sai age ka fika hono he ko ia dala ki kore ma nai o snow pipe ea e to hoko mata fika te hoko mai na mo ka tolo hoko mai mo fitu e o me mai Kalau kita siapa orang Mali, aku famalo ko kau fatah kamu ikhlas he, faham ke famo tau paloti ko hiki pasya ni lipoti pembehe ni ngau pot ngawe. Oku ikai ke lawa ke tuan, kefe hagi tohon no kau he tawanga ki he tana ki ate pe ki ngahi aho koe me ngahi tawanga ni kufai ko hi koe ngawe lahi sea oku lahi tau ngawe te lahi ngahi me talanga ka koe mahu inga ia oe neongo ne manifi ai lipoti o ngawe ka koe fuu ngawe lahi au pito ia na nau fai Pea keke o te fuu wakai ki he ngahi ta whaaki ki he ka wakai pipo ki he katau ki he test ua ni mape o e whanoa. Test kone whanoa li poti, pes ua ni ma waa ngā ue ki he kakai whiwhine. O ki ai loto honga, ko hi he e ku wakai ki ai, o ki ai taumua ngā ue e ni mama ai kakai whiwhine, poti ta whaaki kone ke kakai whiwhine. Kaya ta ke te wo fu ma wal ko la ta haia e ngahi ta paki I he te pile kon o mai o ke ai ta ke ti ai e wa wo fu ma taha ko whakakatoia ko kakatoia o ke lewa ai ki fitu pe ia o na ke ngā ue ki ai ne oskamata ai ngā ue ki ai ke to si ke whakakato Ok, kai koha mea si ieni, ai pot ngā ue pe, ai kakai whiwhine ata pe. Tā ke te ua walu, whakakakato ai ua taha, toe pe ai fitu.
kai ke te whehu ia maho inga e ka kai whewhine. Tā ke tau mua ngā ue whika ora ki ka pau te mowe a peki ai. Ai toka ngai kina, ke whaka ai ha āta kai ngā ue o kune tau ka ve ai ngahi palopalema ai ka kai whewhine. Pea o ko o whai ai whakakaukau kone o au ke ki potu ngā ue. O kui pe o tu tau taina me tu a koe WCCC pe koe Women and Children Crisis Center pe koe maa ai ka kai whewhine pe moe whanau wale pe moe o nau whainga tā ia. Ka tako waa pe o ka kai whewhine pe moe whanau whangrufua pe moe whainga tā au nau whonga. Mau inga ka te au ko hi e sea whakamole mole ko hi ko ku hanga hifo ki he pesi hono tolu o fulma tolu i he whamatala paanga ai pot ngā we o ku oange ai paanga pajeti ko tolu kilo whamano tolu wafe hivangi au ki he kakai whewhine. Na e ngāwe aki whakalukfua ai ua kilo hiva mano fituafe. Pea toe me ai tahamano hiva afe. E ngahi ta whaahi kehe whakalukfua o kuiai ai palanisi koe 5 kilo valmano fituafe. Sa i he whawhekau ahi koni pea moe ki o ngā ue koni mei tu. Koe kakai whine pea moe whanau whainga tā ia. Na e whai ai tokoni a pure anga he ngahi tā o kohili. Pea o mai ki he wafe mahiwa pea ngata tai mea o e tokoni a pure anga ne kamata he tahamano whakata alu o au ki he ono mano tu. Pea nei whai ai whotutu whokia e he pot ngā weni e nau ngahi ngā weni lelei koni o au mai ki he ahoni. I he wafe taha hiwana e to o ai tokoni ki he maa ko eni. I he malumalu o e mia pe ko e tawhaaki ho e minista nai whai ai a tokoni ki pot ngā ui ko eni. Kai hu mai lewa ai pure anga Australia o lele mai ai pe o a mai ke ahoni. Sai, koe whamatala ia, o e whekau ahi pe mai ki whamatala koe ni mo kore tokoni. Ko hipe koe hanga atu ki he te teo e pājipi, ki he toi lahi o seniti, au kai peha ki seniti, ke awe ki he ki whaahi koe ni, sea. Ko whewha mamafa mua mo tawa noa, ki he ngā ue, pot ngā ue koe ni, ki ngā ue koe ni. O ku alu, koe whakalea pehe, koe kau alu koe he tōli, palopale ma koe me he tōli, o ku hoko ia he taimini, koe nom, pe koe mea, o ku hoko whakaaho pe ia. Tau hok ai oangi, ai ngahi, ai oangi, ai ngahi whae, he palopale ma ia, ki he pot ngā ue. O ku tawha aki kehe au pito, ai whahinga we sia whakamamahi, o ku hoko ki he kakai whewhine moe whanau vale. Pea ko ku tuu pe aku ia, te keke fuuma ala mau, ai whahinga whekumi o ko whai. Ke tokoni mai mua ai minista, pea moe pule anga, pe e langa nai ke te whakafoki ha tau ni matokoni. Ke ki pot ngā ue koe ni. O ku whakalukfua, a eua, a wawau, a haapai, a niua, he whakamamahi o e kakai whewhine. Pe moe whanau. Ke lava ki tukuange, e ni he oku, hange nai oku tau to'o a e tau to'anga. Kai hu mai ai pure anga ke he o tokoni,
ho tau mamahi anga, ho tau whaingata ia. Sea ko koe ki mea pe. Nai nā ki se ni, e lava nei, ke whakawhoki hatau tokoni, ke pot ngau e koe ni, ke ki waa koe ni, o nau tō kangai ki na e tangi at e ngahi whae mo ngahi mo whanau. He aho ko tō api, ko wakai, pau whaka eke, ko hihe tō kangai ki he anga e nau whakalele, e nau ki tawhaki, whewhe anga ho tō kanga i tō ngau e pe a koe whamata lau pe. Ke whaalawa ia ke whai a e mau whakataha loa. Ko ui he uku, mau whehu aki be mau tō he hu mai a ngahi cases o kole tokoni. O ke case for all e tolu ngiau, tupu ki he whangiau, he tau kotoa pe. O tāna ki eni, ki he cases mo tua, me he kua hili o ku hoko pe a e nau hau o kumi tokoni. O kua ua e tō no, ki he whono ai ki whale koe ui koe safe house. O tō no, ai ki loki tolu, ke whakamalo mai me ai ani ihi ko turi kaki mai e kau wesia kovi he drugs. O ki whakamoko ai, pe whakamalolo ai, whai tō koni ki ai, overnight, he po taha pepe ua. E toi whoki atu peki he palopale mā. Pea ka pau ko whonu ai ki I whale, pea tupu ke kau high risk e o mai kau security o toka ngai nau tolu kai ave lewa to tongi lewa estelelia ha ki I hotele loki e taha pe ua whatatau ki he namba whe mau ke whai ai e whamalolo. Oe, si kau whaingata ia koe ni. Sea koe o ko whakamalo. Ngā ue lahi panau mui a dahi minista. E ngahi polo kalama koe ni une whamatala mai kua kakato. A koi, oi kau tauhi vai. O ku whewhe ai toka ngai, e pule anga, ai kau tauhi vai. Ku tau to kanga ki he ngahi wāhenga. O au ke eke e wāhenga o ki tau tolu I he ni. Kai whewhe ai wāhenga, o ku mei ka kato ai api ko tape koe tauhi ane tōle kereka, mone whaingata ia. O kui kai kua mea sea, ai pot ngā ue koe ni. Mo ngā ue o nau whai, ke to koni hata whaaki pe, ki he mo ui e family. Ko ui ke family eni. Tau sito atu e ngā sapate o e whanau. Sapate whamahu I ngā o e whae. Pea koe sapate ni, o ngahi tamai, hange ko motolu, o tau hara ki ai. Ko safe house, ko langa ia ma ai whanau, mo ka kai whiwhine o ku nau whaingata ia. Te tau whehui, koe ha ai ngā ue o ku whai ki ngahi tamai, o ku whakamare koe ni. Sea o ku lahia ngahi whehui ia, o ku whehui ia he whimotu ani ki ta whaaki pe koe ni. A koe kore ia. Tau te tokanga nge mo, tau te ange mo ha whakamahu inga ki he ngahi family. E koe hiri e tau tālanga me alalahi koe ni, te tau whoko tau ngahi family. Te pehea ki tokanga pe ia, ku whamaloa, kai ke whaalau o ko mui ki he minista ahe ni ngahi ngā ue lahe o ku whakahoko. Ka ko whehu I a ke konga koe ni. Whewhe ai funding ke WCCC. Tau ange mo, ko kore pa ke pureanga. Te ange mo a ki. Se ni, he koe whanau en mo ngahi whae o ku palema ia lahe au pito. E nau ngahi mo ui. E nau hola mai ki nau tolu ia. Hola me ngahi family mea. Kei ke lawa ia o kumi tokoni kia. Koe whalala anga ni nau hola mea. O koe ke o ki a polis. O koe ke o kato I wheitu womi ki aki koe ni. Mahalo loloa to e taimi e sea ka ko whamaloa. Te mo whaambea he hoa tāni. Ke whatokanga ia nge moa. Hai ki pot ngā ue koe ni. O koe pi mga hikau taki. Ki whehu mo ke whamanga. E kato mea.
me pe ko ko se ne tai ne me ana e ka ku fai ho feu i ka no no ka ko ku ata ke me ko be ani ka me fe do na se ba ta ma ho ke komiti e se o mai no wo be ke to ta ko to me ko no me ake e fa fo ma ta vi ka venga con fe ka wa con mo na to con ni e pa pare mala ko no ko ko en ko ha ke la ka lo ka mata e a fa ha ko na we ko no ta ne mo ne ta fa ki wo be fox ne me om pu mai pa nga ki fo no au te ai pa pare ma ko na ta wo si me ai pe ko ni ho ki yo no ke ka ko ki viu ka ke fa fo nga o nga we ke fu con fu ki wa ko no ai mai han ko ni ko o ki fra ki mange pe na u office fe pe na ka ha na ka nga we ko nga se e ko nga e ko tu ko nga yo mo pe hen pe ne o ha ke fu nga fo no ka wa ha pai se mai no ko ka fu ha pai ke fe nga mali e proclama ko ni pe ka pe mo ha pai pa pa ma ko ni ko nga pe ke ma ki fra ki ko ya e ko tu ko me ke tau ki fe to na pa ka ha me ko pa wala ke tau ki ala to kon ki me ko ni ko ta no pe ki se ni ko mai se fa ya ke mo pan pa ko ala ki os ta fa pa na ko la va pe ke mai ki fra ki pa ma fe ga me fa ko fonga na ku lava ke hai ki tanga ke palo mes ke la ko e kamata ke ata ki to me ki Ficano, perché io non per ficano qui, tu e ai offici fe io mo ka ko ta ping si. Ako ka to fra ki ta mo ka ko ai veo ke tar mai ke record ke me me ka kai fo no ka kai fe to ko ke fra ki ane o foi sin no ko ni ne ki ai no fra ha ko fu ngau e aun ko ni ka kamata to he pangi da he ya la fai ha to ko level se malo no bene io lo capai Malo. Bema pituna. Malo sea te o me fai mali fai mal fa malala ko office ko ni oi ka taha WCCC o kutu ia i tungi colony i he floor pe i lalo ta faaki ki tahi o ku fononga pe TCC pe a hoko mai ai office ta ka hoko le ai ma ko office ko nei tu ai ko lulu ta e ka ta ho puna i mu mai na tolu ia ka i mu ia ka ke io ia pe ko na safe house o ku mu he se asko o wisiliana o fanga ai ko fali o ku fai ka no tuki ai ke na ia okay o ku mo ni apito ai tokanga mai ka o fafunga ko hiki he hanga ki ko kita ki luia mahalo he ta uku o se o he na ngata he ono mano i he wa fetaha valu ya hoka ta Australia ke ahon ka pa pe fa pa i hato ki tokon ki fa pa e fika o na firma o ka ko anga ia mi sta pa ka fa do pe ki fatan tang fai mi ta fa ke ka kai fine pa mo fa nau fai na ta ia ko ese ang pe ko me atieta pa ki sia mo ko ko ai pe ko me ko ne ko pe ko ki e po ma ko e to ka ni me ai ka se fine ko de pe mo ko ki le pa pe mo wan ki wala to kon pe ki ta fa ko ya ko e ngai me ko pe ko fa ngai pe tu ta ki an ko sai pe ko ata pe sia mal o ki fa por pe ka fonga o pe ma o ke o ka pe ta ho ko o sfai ki me ma nge ko ki na ke pe ha to kon ni ka ko se ko tu to pe mo se a mo pa ta ko ga lai be ko me ko ni me ki ai ni ko fonga ki ka no mo ni la pe o to ko ni la hi pe ai po tu nga we ya ko ni fa lo fo noa ki me a ko ya o ka u si poti aia o ku ko higa o fa ma fa na i ko flat akapulu ko tibi akolo motua o ku tohi i hono nima ai tokanga i kina ai be ko du tokanga ko ki ai ka kai fe fine pe o ku mau ka lere ai pe au tau to ko fitu ko ai ho ik fa fine
ko nga hi pe na ya ko ku to hi ai o pe nga a ki pe mo va ko ai pe o si mia ne ya e minister o fo ma pe ka uraki i fa mo more ko sai nga ta i ni ko ai sport i ne ta wa ka ka se fine ko si ma u to ko ko ia ko e mau to ko ni e ni o mau nga e ki ai a timi a ka pulu ko ni ke me a ki ai ka kai e fo noa ke tuku hono whakamamahi o si hou e whawhine. Pea o whakahoko ia e mautolu he tau kotoa. Pea o mea i beia i he mātua ngā ue, ai potu ngā ue koe ni, ai whakaloto whonua. Maro. Kau tama ko manawa si i ho wha train e kai se fine. Nā o hato unga kuhanga kai se fine o topi te ai mātua tangata. Nā o sai pe tunga kuna vei. Hoka tu kawhitu? Hei mea mai, aureo. Ki mea mange e no pere e wa ta tai ta fa mea mai hoi no pere. Hai mea ke toang ke ni. We mua sia ki malanga to lo whatapoti ke veituna o komiti. Kau hi ka to gato e popo e malanga kon ki. Ko malanga o fai sia o ko ki he programa kon ko e ua pele lima ki malu fa sosiale me kau fai ngata ia. Ko grave i exea. Ko ke hufanga fa tapu. Ko e whanau tu tā maki i io. Tanto lì un tauke, fa tauke. Tap mo veituna sia kuia be e va i potunga ue ki ono malu i ko ia ngai family o kai ngata pe no malu i o kakai fefine ka pe malu e kua te mieta ko fefine ia o kune wapi ai mo do tangata pa malu i mo ia e tia pa kua pe ka loya ku ostuku ki tafako ia i tongan mo vavau pe ako si tari SPC ki whakapaanga no langa i hapai kai toki whakaia whenga ki eua mo e matunga pe toko lahi ko e kaunga ue ke taimini na e whakapaanga e Australia ko e whakalere ko e whare ke ofisia i vavau ne whaia e Piritania. Pea ko e tūko ia ko kua sia e pe kaungau ke toko ni tai totongu. Ngai parapare ma ko ia e sia. Maro. Maro, ton pare mia. Mea mai e kino pere eua. Sia. Ko e taumu e whaha ko ne whai e sia. Ko hui he kuaru e parapare mai ko ni ke fulahi ang. Mahino ia i ate whatata alo ko ni. Ko whakahoko he ngahi mātua toko lahi ia e mari e tau tātoro. Tā wha. Mea ia he i ministālao. Te pau ke whakafuakawa ia he mātua. Kai whakalao e mari ko ia sea.
Kifa dondon spesial kamate metani ma kai ko tato lumu tapa. Ko ia se. Ia, o tāre waton tātaha ke tau e minister Malo Ino bitu pe. toko ni. E ko minister ni na ne fai hopo lai ta ko ka ko ngai hia fai ngata ia ko. O ko tau ke ko ia se o ku tonu ke o mai ia na lawa ke vete ke ake ngai palpare ma ko ni se. O ku fai ho ha ia ko ni se ko mea nia o ku tupulaki he fonua he aon. E kwa ke tau lawa ta tori o ta ofisea. Ka ko mea ko fai ko ringa ke minister tau ke ko ni he lao. Fa umaha lao. Ka pau hang he mātua whakamawhai e mari i tau tae whakalao. Oku whakalao whewhe ia. Ke tala mai o tau whe mari o e mari ha taha ki lalo he tau taha wha mo taha wha. Ka o kei whai pe mari ia sea. Ka koe nu tu mai koe ni ihe ni ke maru whaso sea le whai ngata ia. E la whewhe ke tau hanga tau whe mea ko ia. Ka pau wha ere peha ki tahine e he tau taha lima. Koe se mei loto ngau ke put nga ko mo put nga mo tuan ke Child Protection Act aku mau draft ko toin ke fahu mai ke tari porsi ka o mai ke Valencia. Malo. Koe ku whamalo, ko mea kana tongi malango ke te lahian. Ka ko mea koe tokon mai, tokon pare mea te ne whau mai la. Ke uhi ke whasisi ake mea koe koko pamono. Tau pehe pamono whamamahi, whanau tau hiki. Pa ko whapapai ke minister lao, o mana ke bete ni whakahu mai mea koe ni. Ke uhi ke whangata ngai mea koe ni sea. Malo. Tawhitu. Niwa tap niwa mo niwa fo. Mea mai. Tap me fituna sea. Tap me tai ke oi kom kakato. Sea po ke popo wa tau ya ki he dipoti koe ni ai ingmista ngai po ngai kalau ponua. Ako tu sia po si na panga mali e ia. Ako fotu wa tau ya ke tau kali ama sea. E kapa di tau fononga na tua he kai ke te ose ahon. Rai ko ya pe ko ku foto ko ya ke tokoni ki he fafunga ko ya ta lima, fafunga fika lima kada. Fika ono. O kia e maa i he potunga au e koe ni whanua ka kai se fine. O tui te nau lawa whenga au e whakataha. Pea mo e tinau tolo koe ni ki kautaha koe ni. E mātua tokoni au pito ia ki ai. Pea o tui koe e ministain. Ko ne mea beana ki ai ko ne osia e mea katoa koe. Sea. Ka koe ngai fotu atu na whanonga ane nai. Ki he mea nai mea ake e tonga tapitu. Tuku a ngahi li poti ko ni sea. Ka tau whanongo ke whe mau bibili ko ia me he ngahi. Tuku i motu, ai li poti sea. O tui ko me ai o he whanongo mai kia kakai. Maton tono. Te tokoni ate. O tako tokoni pe. Tari pe fituna. Sea. Iyo, ai tokoni ko e. Ai. Ke tukua a li poti o ku hanga tonu ke he tau mo ui, mo whainga tā ia, he everyday, he aho ko toa pe. Sea, kuku whakamalo atu mahino ka te lau mālelele, ai hou e ki ho whale, ke to koni mo popoi, ai ki whakatangi atu koe ni. O i kai au pito ke si, ko ha mea si ia, ai whakatangi, ai pena e anga whe, a e nā wa umai ko nau whainga tā ia he aho ni a ngai whae. O whainga tā ia e whanau. Ko mea ia ki mui, aini o tokoni mai aki e he hou e ki me e wa, hou e ki me e wa. Ai, ko mooni, ke tau sio tau ke lau i o mea ko ia, ke tō kanga pia tau te ai, ai pā usi i o whanau i ki, ke nau hoko ai o whanau i ha whanki whanau, o hili ko nau funga, o nau pale mai, he aho. O tonu e tau tokanga ki ai pa ko a pēau ki ai.
ka o I kai ko me asisi in o e tu puia ta tau ka pau te moanga lele o ia mai ta tu o bo fi fa malo mo lot lele ke tali fa tangi ko ni sta ko fa malo te ngau la ho nga ta fa ki io o fe ngau aki pe ai va ka kai fe fine pe mo ta precisi ko to kon nga to no I kai ko fandia o ha o me nga fitu ke ko e pe malo ta fitu o de me ki me ngalo hapai tau mo ni o mea kau tau loloan ko to mea ki o lunga apana ke tuku ai fituna ka tau fai mo tau au ke mea ko na fe ka ki ma mo ripoti Malaysia la frausa da ne be ki fa ha ko hinga e ku fa ha sia ko nga fu na ta lo tonga fononga e ta la ngai sia ka ko tuat tuwa ke watu haya ni wa ta fitu e na ripoti ka tau tani mo ai ripoti ko ia ai egnista ko me he Portugal nga fa Portugal kama Korea o tu ko mama ta hai ka tau kamata mai mi miwa ko do sia Valo. Sia. Ko mo e fituna sia. Ke ore wa pe hapai ta tolu e ta ua a ta tolu. Ha me ke tau ke hapai ta ua. Rio ki malanga. Io. Te ke kau pe hoko ko e laki mea mai e hoko mai a fitu, hoko mai fituna, hoko mai de wavalu e. Malo sia. Io, mea mai hapai ta tolu. Ka mo e fituna sia. O mai o ke fare. Sia ko ki ko nga si ke te ula ve ai. Ke si wa ta. Esfiha. Wata. Ia. Ua tolu. Foi se te si ko na ko ki o lunga. Ise. Ke ki to lau ka o. Se ka aki pa mena hi. Fatongia mahu inga. Ia nga hinga we ko ni to ko ni tau langa funu. Esi ua tolu. Ko nga ua. Nga hi visa o whakaloloa. Ke nga hi nga we to fi ma viviri mai. Eksea ne ngo pepe ku kaunga me ko no ko ha ai ka te pepe o ku kau me ko ni I potunga we ko eksea o fo ke me ai kai ni mi ko kore lulu no fofonua pe o ku lahi e nga family ko tari ke na o fola watu I no fo ko ni ke no fofonua ka o kai lava he kuiai ai firma uia ke na wange uia e na nga u ya ngahi potu nga u ya nge ko tu funga hilo ko nga ka lava tari na to pe ko lahi nga family ko fa foki mai I kai tari na ngahi visa ka ko stari fo gia he lu ka ko tu ko re pe ia ki puri anga minista pe o ku kaunga ki he ni potu nga u pe potu nga u ki muri a ko tui o ko kore ke o atu e lewa ke me whatokanga ai ki whiema o oin ai si ngai family toko lahe o pito ngai family ulawe I motuani whakafoki mai ko I kai ke iai e whainga maari e koe ni ka e lawa he kore anga o whakakakato ka ko tui e lawa ngai family ke na omi ke minista ke na ulawa tawa noa ke whaiha popo mau sea koe ki konga pia ko ulawe au ke ai e a koutui ko e popo ate ke me a tonga tapono ka ko kore atu pe ke whakakau atu mo e mātu a ko ni ko o ko whamamahi o na unga i oa pe a koutui ko e konga I o ko lawe ke ai malo sea mau whenga maari e fotu atu E o whia fitu mea mai ta ua o ke hamea o ke fu viri taunga e po fitu en ke tau Ka more pe sia ko hala pe mau. I tonga ke tau ngau e Io sia. Ia, malo. Sia ko e tapo sia. Ko ki feto kon pe ke tau ngā ue. Ka poti ki whatonga I tau toi awhi pe o kore. Ko mea to whai pacheti. Sia ko whakotua tau ke tau unu mo. He kono uhi ngai. Ko os mau e uri poti. Ke tok whai ake ai whakatau kapu ke pacheti. Kai ki te hano fu mahu inga ona he kōsi. Loka mai u mea ko ni ka to gā whakarerei. Ko pacheti pena u ka hau. Ai ko kore ake ke whaka ko fortuna mai ko ta porno mahu inga pa kula pe me ko ko mahu inga ka te ta wi ku pe hange ko ta tol mo ta fitu o ta wi ku ta tol ko re ka ko ta I me ke ta sea fotu tonu sea
hakore hanga himea. Tamu fi puna se o kui kai ko hakore. Ko e tokoni e ni ke kakai wo no fofonu ai muri. Te tokore au ia ke mi sta panga. Ka ko kore ni ke Pagi ki whatono na pia hapai tātol sea. Koe kuhinga he koe tau tānoa koe he annual report. Ko tau sivi e tau tole ngā koe was whai. Koe mea koe koe de o mai e ngā tokoni koe mea kai e patseti. Sa fitu, hapo ko wheunga e koa o ko sea. Hai tu oma ke whai mo tau tataki, ka tau upunu. Mo ni pe fitu na kaku. He kai ke ulawa e au ta ofi hatotono. Ha me mipa, ka koa whafonga mea ki lalo whika tāua. He kuia i ho to tonu au ke mea e whareni he ke whafonga e ka kai i ho wāhenga. Whai ka tā e whika ke upea te tau toku e, ka tau ai e, he koutui ta taua me whaituna, ka e wesia i ho whatongia, e whai pa te ke toi mea mai, tau toku ange mua e sea, he koe uhi koe ki ne whai e o tau roto. Ka koe natula to tonu pene whareni, o no tūtuni. Mea mai whika taua, hapai. Malosia e te taki poto ta whare, tango fua pe whaituna. Eksia ko te whenga o pito ke ua naha kore e kumalanga. Ko i ke lawa ke hano ka kano le lei. Sia, te kamata me sipoti. Ko ku whakaukau ke sipoti eksia. Hai pēs ko ia whamremore. O malanga whakalufua pe eksia sipoti. Hai pēsi o ku ke malanga ai, o te ke tae lau ho o ripoti pake tuku tau pe sipoti. Sia, whamremore mua. Tau loloa ni ko hi, ko malanga pe i ho whakakaukau. E mo ni rewa whika fitu, ai mea ho ne kore. Pes tahiwa e sia. Pes whiha? Tahiwa. Pes tahiwa fulahi o ko malanga tahiwa ko os mahino ke sia. Ko tau tutou ni ko le mahino te mea o tautou wipi. Ko kora te mua ke tuanga mua ke whai malanga. Ka te tau fi ko ui ko talangata ke mea ko talatu. Ka tau toi tutou ni. Ka pau e whakalau. Ko kora te sere tu mai ke malanga. Pes tahiwa ko e sipoti. Hangi eni e ksia ko tua ko malanga hangi ko e ko hao. Loto o koe ke tau pe. Mea fituna. Mea fituna ia. Ka te kumea fi kupui koe te talaka kuki e fituna. O pui e tutou ni, ki he motuani ka pau ko mahino ha mea whelawe i moit mea. He kai ke pou malanga he mea tatau pe. Ko tutou ni ia. E ksia ko wongo i ke fituna o ku ia o koe te ke whenga ke ako. Whamore more e ksia. Whenga ke ha? Whagria ko e ako. Te anu ilahe ke whanongo whenga ke ha? Ko pau ke tau wako e kisea ke tau mahino i tau whatongia. O te kai ke malanga hene e kisea i he isiu koe ni. O toki tua koe ni ke malanga he sipoti ke uia i mea mahu inga. Whaku mo sipoti. Hoka toho malanga o kuat petuna. Kono mori e sea o kai peke o toi whia malanga. Kono inga he ku. O kai ki e whea pa ku more whia malanga i sea. Ko haha no mau e ku malanga si poti whaalufua. I he mea koe ni. Malanga, o ku kai ke whanongo ke te matu ke malanga. Malanga fituna ia. Sia. Lahi nai mea ke ure kai sia ka ku. More lau maari e. Sia. Tau ki toko ni atu masia ke waupunga. Tawhitu. Ia ki lalo, tu kwange whafonga tahua ki whai de malanga. Malanga fituna ia. Pia kapau ke ongo pia kui kai ke se malanga. Ia pia olunga ke se mare pa ki tok malanga. Sia, o malanga sipoti he mahu inga sipoti ke mai fono hapai. Ko koe aku malanga sipoti, ko outreach, ko polo kalama ko sipoti ki hapai. Iu whatonton mai hapai kaua. E ko mahu inga, ai tau ngā ue ki aha no output, aha no ola. Wai ne ripoti ata hapai tahau au manake tau heket ki ai. E malanga he sipoti. O ko ho haau ke more taimi. He koe isiu o ko whatonga ngai. U isiu ka toko ia. Mahu inga taimi totonu taimi pacheti.
sia fa ton Ka ton ko ka ko me ki ka fa ton ton sia o te ki haka ta ofi hato tonu ha me mipa ka ko fa fonga o ka kai sia fa fonga ni kamalanga fa fonga ni sia veritaki ha di bone fare o ku viviri be ka o ka tai me ko malanga ki mau to sia o taramai e ke mau ki ta wafe ta to fa me o fa ton ton no sia e ko me ko mana ke malangai e malangai he ni ripoti ko si poti he ripoti e sia ko si poti he ripoti a mia o ku ke he me si poti ko ripoti pe klaro o ka to o malanga e sia ko fa malanga mo tuan ko fa ha ki he minister e ngai ta ulahi e sia de ka si poti me hapai na na ha upi na tol me ngai feitu o ka ki hamala e va inga ia e sia e whakatata. Ki tamsi kan ko malakai sektor. O ki tamsi kan e ksea a kapulu i he ki mala e mahal kono lolo hangi peko whare aleani. Hala he kolo a ka whakahu. Ha upe ki tamasi i mea hanga tau mai alu ke olopereki o ki Europe hetai mi. Talwe ta e kolo whakahu e ki mala e koni e ksea me he kamatana o au ki e ahori. Ko uhinga e ksea e whamamafa sipoti. Pamulmora de ksea. O ku tau lau he ahoni eksea i he lau miliona o e patseti me lau kilu o e patseti ke develop he community level ai sipoti. Tau te kai ka kolo a ka whakahu i he ki kolo na e hau mei ki tamasi o aloa o ki olope ki eksea. Eksea, te ungata pe e ku whamalanga, te ria na ko ngā maumau ai whare. Ako o ata e poini koe eksea o ta utu o whanonga. Oku i fe ai outreach pe koe alatu ai poto ngā ue ke a ki whangi community level eksea. Mai ne pe eksea ulahi pe ngai mea ka kou pepe ku te unga. Koe whamura te eksea ki whaidon. Ka pau kou lue atu i ho. ni kai o ko ko mo re ta si ko na ho tu tama ki mai ga Kai, koe pau pe lere pe toto eksea pa me more pe ka ko ngata pe sipoti i mea koe ulahi pe whangi mea koe ki mea taha eksea ukai pa ane taha kilu walu mano i he mia na to ton pe vahe tolu mai ki he whafunga mo e kovana. Na mau whaake he taimi koe eksea he koe kovana. O whaamo pe o te whaake ai e ki me star. He koe ni mamano e ka whafunga e eksea o ku ma uia me hala mau aia e was ave ia e he kovana. Koe sea ko atu lahi pe whaki mea ko pe tuwa hai ka tau pātia ki ripoti ka tau hokatu sea ki ha mea. Koe ngatana pe sea ki whaka malo. Malo. Pe mai fi walu o pe pa fi walu ka ta palo tie. Tamu sia tamu moe Por el lado pe fi walu ta palo tie. Koe. Va bebe sia. Go to la be i pesi wani ma sia i no pe ka ova. Ko tawa ko o ne ta fruto po ne e fa nga we ko ni sia. Ko fe to ko ni pe ke po nga we ni stam po nga we. Ta fito ke ka nga we ko ni ko i New Zealand mo Australia. Ko to tongi ko pe na o si tempo na o na me ko a hi pe na lava o to mai pe sleeping to ta o si o ki o me ki ai. Pe ko treki ko nga we. A quien sea. Ko ven fo ki ora ni fu mama fa pita. To fora ka autori ko ni ko kati. Sai. Fare lo ki tol i wano ta hiva ba to ki ha wano. Panga e uanga ni manoa ke tol ngea. Fare lo tolu ia. Fano fare ba ki ai tamsinga au to ta hanima fa kau karache. Me ka to pe fare un fruto po ni ko taka he fare ngawe. Ko skum ka to pe abi ngawe ka to ka te fo ki fare ko ni. Na no foi. Panga tau ni manoa to ta. Fa utrangi ki pangalahi ko o ku to e he kautaha me ki vahe ko ne fana we. Ko tori ko ni ko e pruni mo me ka to ni ko kiwi fruit. Ko ne uha na ia pe ki moiste bongbongi ko ka ngawe. Ai ke na to ko ngawe ko ye warehouse
o na do be wa he pa te na no fo ya o stotong e pe o to o pe ya ka o mai na ta to o pe ko me go to ko me ya fula ai ko ngata ta fa la o na no fo o ka pe ke to ko ni be nya ki he ke mi sa me ka ngau ai go o ko a ke na fa to ko nga ya a to tongi fare ko I feitu ki uta mo to tongi fare ko o garani ke ke pe fa ta ke me go no fo ai ka pa o va to tolu reporting pe no ta no ba mo health mo social welfare ki no fa nge fa nau e ka pe mo ye tupunga e hoa e fa nau I o go tori pe si pe ne ko Mr. Apple ko ne histingi to ko varu o no fo ka foi to me tria ai o ku ke ha loki panga te ono ni mai wiki sea te o no ni mai wiki na woki tua ki bathrooms fa na fo me momoko to atu me na panga pe na vai no mai pe sleepy mo na ko regi ke se ka ko fa matala pe sia ke la ve pe me sta me ka una we to tango na wo go o ahi na wo o fa tonga ni me go fa tonga e rent I potu I ki fetu go ya o fa da tau ki fetu go o mama fa mo fetu mama fa ma de go na fa tonga na tolo ina to tonga rent fa na u o ala pe ni tau fa na o mai ai tau de foki be ke fetu fo to bo ina wato o fa ofa ta ospe go fe ma fa ma na sirin ma mo ki sirin ba ha o tau fa na ko ko ba ke ta mo fa ke fola ina fa to ga nga ni ba ko e wa ka fola ya ni me ko disi malo foto ka popo e la pe ki foi fehui fa aspetta ki ko tu ma inga pe ki foi fehui ko ni se ko I te pe ta tau pe ko fehui ki he ki sta pe ko ha ai nga o fai ki ka ova ko me ni ko ha mai ko ka te au he figa ko ni Vai ha me fai ki ka ha ka fonga ai ko te pile ko ni he ani ko lo tonga I he screen te pile ko ka ova ka ko fehui ko ki he ni sta ha mai e me ko ni se o koe ai kaunga ai kautonga ko na nofo I tua puleanga ke tuanga ko koe tori tai mini he nai e ripote wana ta fitu nai pehe o teke ke hanga e kakai tonga e ko I Australia ta fitu I Australia o mahino I polo kalama tori pa fai ai mahalo e na ngahi fale ki he kautori ke fai e na tori e mea o mau e ko e visa ai pua wa Australia ke toko ni mangea walu tono opito ai fika ia o koe ke ngatai ko me kon tau siwa social media e ne hanga ko veteke ngai family ka ko tokanga he ko tu me ko ni foi e rito ko me ko na tano ga ne nai ko tau fai nga mari e ka pa tau hanga mau e ko si mahino holo e fika to ngan ko e se ila o sa ha ka Vanuatu mo ha mo ki o lu ko ri ko fa malo I sa ko si fo ke code of contact pe ko tu tun fa unga ki fa unga ya ki e tau ka unga Pako whamalo ke ko singawe ake ke he ko hiko e lahi taha e palpare ma whakaurunganga ko ngawe ko sai ka ko whiake pe I pare mea I e minista kada I tuongo ni puhanga whai kei ko ha ai ngawe o whai ki kakai tonga ko nofo holo I ngai e lia ko nuoka ka ngawe he ku nau whepota no aki nau tori he taimi ko lawe o ku futo ko si au pito ka liaison officer o ngaki Australia ke na wota kai holo ke ka tori ke la wafe ka tori e si sineta ko whiake ke he e minista pe ko hanga u fai ke he ko hanga u fai ke kakai tonga ko na nofo Australia ke na mahino I lele programatori o kua no ngai tutuoni o kua ngahi ale apau pa kua mo lao Australia ke fai pau ia he ko hi o kua e tai meni o hoko kakai ko ni ko fale I una wange fale I mo tokoni ki he tau kakai pa ko tu ko tupuanga I alu e fika ko ki o luma pa tene we si ala tau whanga mari ke kau he ko uhi ko ni tau alu atu ni me he tori te tau manga ki he pano alu e tamai ka ko kuako mo ngahi tau ke ngau e ko kau tufunga ko ke sio ni ripoti wa se ngahi me tufunga ka we ke ko tau vai ko tau ngau ke ngai hotel ka pote tau mau e tori he tai mini o tau whanga mari ke au ki ai mau more malo ko ke minista ke fai ne ke tari ho fe wi me mai e minista ke me pe ke fe wi ai fa fonga e o tata Koia
Sea, ne utali peke ka kai to mai nai fe ui kai. To tali ko ko. Mai no pe me mai ke fo kon ko e wa. Sea, fe ka wa ko te mo ka kai kon ko o puna ora. Kai tau te fito ki Australia. Ya. Monia pito e whahawa whai kono ngā te o mai peho tau kakai o ki tau tō luia o kore o nā ngai whaamiki ke nā oange o whaha nau piriki o wha nau sima na osko ia peri aki ki nau tō luia ko ngā motu hia e area pāuia pia me kau taha koe nei alo ai Monia pito e ngai tawha ko ia ko tau kakai whoki o hange ko taimbu nau sio atu ai o mai ki nā tōro whetuku tō mo e nā wahe ni wa wea ka tupe a te tui ka wei ngā koe na wā atu. Mō ni a pito e whahau koe ni ka wai whanere whai ki ngai ta whahau koe ni. Ka uma a whoki a hono whakasi isi i ange e ta whahau koe ni koe whirihanga tonu. Mō mai pito ora hei ia u whirihanga tonu. E kau ngā oe kona u whamiri tu hona u koro o awe o whahoko ai e ngai pāpare ma koe ni. Tana te whita ka ngā tōru. Ke heia me i ngā tōru koe koe o ste te ui. Pea whai e koe koe a hano awe ki ngā tōru mahino ai te whita i ka wenga koe. Ka koe koe whawao ko koe mea mai ki ai e whawhonga e wā. Koe ni apitu. Kau whuhono ka e ngā he ka ngā tōra whariuria. Awe option wā. Nau whula wai ka seria. Mama mui ai. Whai lau tokoni mai ai ki hono whanuan. Ka kumone a pite mea whawa mai ai. Whai ngai ngā au e mohono whakalerei. Koe ta whaa koe ni o koko. Te ai pia mo ta whaa ki laha. Whai kai ngā au e kau ki ai te koe kau ki nau tolu ngā au ke kakano i mano. Ka uma whoke te whai he titi ai ka pia ki hapan lolo. Mungai ta whaa ke he pia whangai ki ai. Putu ngā ue mo ui, ki he te whā koe ni koe o ki nau tō koutou ringa reka, me mo nau nofo koe i he tōanga, ki nau tō vai. Ai koe ngai ngā ue koe ni o ku whai pē e sea, te ai mo whakalaha, e kauma ki ai tō tupu oi whunua ki e ahau. O ki tari nou pē a sea. Malo se koe tui, koe ministry koe ni, koe tui koe mea ke patseti o kufu antau resource au pito. Ai upo kalama koe ni. Ko aseria mahalo koe liaison officer pe mahalo kua, koe whatonton ma pe minister. Ki he fu fonua lahi fau ape. Sangi ki usila pau koe ua. Ka ku fie mau ai takai a koe ngai fitu na tori ke fai mau pe mo atu mau pe ke tau sio mau pe ka nau tolu. E kuna ua nofo ngai fitu fu mama o koe ke na wanga na tori ke. Ka ku whamalo ke whamalo au pito e ke minister koe ni hapa te ngai lelei. Ka ko tala no ko ni nai ko fainga mari ne fonua ko ki tau te maha ngau mahata ko kamata o e ka ngau e una ma tipi mo certificate he programa to ka pa te tau hanga o ai no le ko matunga ki tau unwai ki ngai programa ka hange ko pam pa mo e me ko ni ki ngai visa no fonua se le ko tu e ola le po famalo te misa ngai le fai fitu no pe ki poto ngau e Nyong pe report ya ka tau fe pota no ag pe ngai issue la la hi pa tu to kon le ki unu a mea ma nga ko ni ho poto ngawe ko ma ngawe u ka u he foi moto mo mea fu le mo mea fu ma inga ke pu anga le ko ni hanga fai ngawe ke tu ka foi ma ke te pile ai fa ngai family mo na ka foto at che kita palo tia O tu pa popo ko lo ke mo le sa e mai ko ta fa Tama petuna se ka pe ko me mi pa komit ka to ki fe no pe ya se te o whahoko i he pesi avalu ai te miua o ni lima wa nga o ke malu fa sociale me ka fanga ta ia se ko programa ko ni programa lima o ha nga ton pe ai i formatala i olunga nei te tokanga make he a pot ngawe ono i ngā ko kakari nai wesia e puna e mou ngāwhi kunga tonga maha pai. E a whai ai a whehui koni sea fo flaite ko si o fua ke hiwa pouri ma motuani e whetutaki. Ke urera nga mua ke holo sia stonga
i kapeta. Na kule re ya se. Ya fitu takbe mo e fafofonga fikanima. O whamatala mai e ka inga ko tu usia na uhila. Kia e tsunami una ke no foi na whahoko mai e fitu. O iai to lahi ko a whahoko he pure anga langa hona ngai whare. E ko hiki atu ki a tatasi. Ko e whahoko na ke no i holo. Ila e mahina ko ia. E una tokanga pe sea kono uinga pe ke hoko atu hono tokanga kina ki nau tolu. E na ulera to e po ko ia ko o te hoko ange uhila. Ka ko hinga no fitutaki ko to tolu e no tu usia na uhila. Ko fehu isea. Pe ke tokanga kina ka kai ko ni pe kuia ha hatutu nia ke na matukua. Ko kuia pe na wongo me na ngai formatala na mai ke motuan. Ko tu ba fai ngau e kia e pot ngau e sea ka ko wat pe fe wi ko no nga ko ni ha ke ai fo ke fa mi le fiku na pe fa ka pe ta fa ta pu na ngau e aki ki pe e po ri kia ya ko ni ko wo ko ki hi fo ke ngai ati fo on na langa ko no hinga pe ka na me lele tu mai fa na ia e holo fa na wako ke na close off ke ako ona te alaka na to la hito fok fok ki eni pe ona ko na mama o na pe fai no fua ka pau te na fok ki mot ka pau pe ha vaka ke hoko fai na ta o la va re ki ma ta fremaki ka ku sia fo vaka e tal me tsunami pe ko inga pe fe isea ko vaka ki he ola ko por kalama to kana tina o ka kai fai na ta ia ko ni sea e mo on ka kai e sivi aki tau tō. Ka kai whainga tā ia tia. O kore pe e nista. Na lawa whakalawla me tia malo. Ki kai i siu ko ni hawiki. Kai me ani hoko hoko e tauni. Ko tau ripoti ko mai ko ripoti e o taha o. Ka koutui maari o pita ho whahu mai e whaitura whafonga whikawha. Ho preanga ai ke ha moutari ko me ni ke whaitura i minista. Ai ere hatari a kure anga ki he mea kono toka ke ai whafonga. Hai Minister Public Enterprises. Minister ke moi a ke ngai ngau lalahi. Whamnomre pe sea. Kata ke whaitona sea. Ko hinga pe o ake asia he polokalama. Ko ni ko kakai na wesia i he puna ko mo ngala ponga fi. Ponga tonga ho hapai. Ai ko polokalama fika ni ma pe ia ai potungau ko e minister ta minister hai pe o ha re. Ki mea mange Minister ngai ngau lalahi. Ki toka na ke mea. Se koku se mai ngau ka ke na ka ko tu pe pe ha fe la ve. Ko inga na ton fo ke na ta ke tama ko na tala mai he minister a ho ko chief cooking. Ka ko ha me na ta ai mama o na to ki he fa ko fonga ko. E ka ke na ta ke chief cooking ke a fa ka ka to inde fa to gia. Malo. Saipe no pere hapai ola. A pufe ma ke tau toko ni ku o me ko ni ke fareni. Ka ku o me ko mi kakato io Minister ki ngai ngau lalahi. Malo sea tapu feitona. Tapu ka me mi pa fare. Sea tu be mo de lava ki ka inga ko ni atata. Na lava fu no langa tu fare wo ki atata pe ko hiki ate ngai family ki ai. E Minister. Tari bange ai mea kono whima o he whafonga whamore. O te kite whai ki mai te tau loloa ka tau palo. Sea ku o ku fai nga o malo sea. O fai nga o e poto nga o e o mai no foki a hiki mai ko ni ko e ka inga ko ni pa fo o me poto. Fo o e ako, fo o e lotu i he ata kai fo o au pitu. Pe wia e ko miti makehe i he poto nga o e i he langa ko e ni kataki e whea wakata. Ko no whakatau ke i ki nao tolu ke lawa ke nao ma wheohi te mua kakai e whonuan.
ko nga we ne kula he tau hoko pe ai a ko me ko ne la ba ga e fa fofonga i api boni se stonga i ko motua ku fa nga we a pito te na to pe ko hange ko ne la o ke to nga e pe ki na to se ai a ku ya si kula pe mo ka nga ko fa pe po da no a pe mo po nga we a fa pito to nga na to ko ke mai no pe ga fo no to nga ko nga ta pe la nga fa re ai po nga we na u fenga fo ke to nga mo ga na hiki mai to te fito ki iki fu pe ni se malo ya mai to ta pulak Malo se. Ko tu ba ko me ko ni ko me mai ya to po po to ta fa u fa o bare a pito ke mo tuan. Ka ko nge ko na ne to me mai na to ko na na ke tu ta ki mai ke mo tuan pe na e mahande ko to nga fola wa pe tai mi ko ya. Ko ka ko office ko lo mo tua o ku ne to ka nga ki na e ka nga ko ni ka ku ko tala no ani ku fa o bare a pito e fa i pa be e ma fa po tala noa mo office ko lo ma office ka ta ha pe ki lo wa pe ki ho ka ina ai ni ko me mango na no fo i longo pe ko ka ina ni na no fo ko ni i he holo ko ni o se sto nga i kapeta pe ha ne ko la ko ke tu se u ila ku de si mahino pe fo ki au na no fo he malu si ka ina lo to ko ya pe mahino pe to ka nga ikina aku to ka nga pe ha me o ta pe mahino aki boy kai nga atata o ke na ula vai o fetu uta ki mo office ko lo ka pe ke mo tuani mo office o to ka fo nga pe mo kai nga ko mo tua i malai vai nga lano ka to fai be si o ki ai se a mo to ta malo ya mai ya i ni pe ka mo to ko nya to a mo fe ka mo ve tu na se ko ki ole wa ale pe fika lima kai ha o to ko ni ko to ko na pe ke me a to ta fa e an ko ko na ho fi e fan ki fa ne fo ke va ka e wa to mi si amo wo si i lo i ka ma to ri mo pare mi a e to tai e ka wa awa ke u lave i pe ko malo ko ta ta pe ka malo si malo me mai fika lima ta ho ma fika wa ma sia pe ko mi ka to sia ko fa malo pe ki he to ni ti ka fa e to kon mo to ko to pe mo to ni ko ni ka nga ko mo tuan ko to nga e ai ka ko ni pe te tu ta ki au ki he o sa kolo ko sio ko ha ngai mete ma fi ma ke ma fi to na ko pe sia malo malo ko mari to vi so ya ke fai mo ba pe ka ta ko ko tu e ka ko mo le ki fa ba ki fa to nga ke ore pe to ta pu ka ki me ma ge ba be bi sia o to ga ke fa to nga i ka ka to i po tin ma ko po nga we ni o ku o to to an ta wa e lo tu mai ma we pa so sia o ko ke fa hala to ka te ri ne i po tu nga we ko ni te si la minista ko fa ma lo pe ko nga fa ta ma ki ko to ko na ho ko e po noa po tu nga we na ni ta tak ai nga i lo tu fi ai so na mi o ko mai ni ke au kai e ko ti te o ke fo no nga pe po tu nga we ko ni mo ni te si ni nga we ke ka wa ki mo fo noa ka kat o ki nga i lo tu au ki ho ko tu pe lo tu au kai le o ko tau fai nga mari tau pe tau la va ka pa puna aga ne la ve pe ha me ko si su ke mo ui ko lo tu pe te tau ha o pa ma lo en ke mista ma lo ho ke i taki a te ui ngai moto e fo noa o ku ke puke ho po tu nga we ko ga me a ka ori o ku ka kato ho tau tonga ko tau kau mo e lo tu ane ko himi ko tau lo tu ma o pe ki kau e o tua e tau malu ia i tau to mo tau ko o tau upa nga ai o tua o pa malo te li po te le ko te ku kau e o mana va e toka te li te ke ko to e lo tu o nga o fa lu fu mai pa malo ni sta o ki pa la pe ia malo ki sa no fa se mai to ta pu ta mo fe to le se ta mo hoi ke ko mi ka to se ko ki me ke ni ko to ka ma wi ki ai ko malo la ke e minista e ta to te fiton ki he por kalama fe tu ko ka nga we ki no sila pe po Australia o pa fi ma ba ta fa ko ya o a ta ka ka ma we na nga we me na moi o ko tu yo fi no sila no fe tu ko tu
e tau whanau o nau ke talamo nau ke iwi ia ke mapuni-puni na ngai fie mau whakareipa. E taim katau pe eksea o tau whanonga o ngongo ko nau tahanga na tolo o hofi holo e kau ova o whakafoki mai ki tongani. Hange ko kai ke whetau laki e o ngofoi mea ko ia. Nau whetu ko te tau kakai whahai koe. Kai whakafoki mai whahinga koe tapa koe. Koe mea ko tokan te te kai ki lava o whai ha kore ke pureanga no sila ke whakangalo ku e nau la o koe ki hono whetu mai kau opa. Koe kakai kula no lotonga ngā ue. No lotonga ngā ue e whanua ko ia. Hangana tolo whetu ko te tau kakai ki talapou he ka whakafoki mai kau opa. Pe lava ke whakangalo ku ke whakangofu ai pe whahinga ko ia ke nau nofo e pe hauka te nau ngā ue. Whakatokolahi e pe. Whakatokolahi e pe ai leipa fosa anu sila. Ka au te whakafoki mai mo whakaofa. Nau lolo tanga whahinga au ngai whanua ko ia. Iki mea pe ko tokan ke ai eksea malo. Te tamu e whetu na eksea. Palpare mea mea mai. Ko e palpare ma ko ia ne whai whemea ki ai. Pare mea mo e pare mea no sila i London. Ko ui ko whaunga ko ne whai ato no puke kau o wama mea ke whakafoki pe ke no moro uai e whai o hofi. Ko ia o pe me he pare mea no sila. Ne kai ke ia diliu ai polisi. Mahalo ko anga hei tūtūni ngā ue pe he loto. Kai whai sio ki ai ki uinga ko ia ke oua te hoko. Mahalo se. Foto ka popo ko e loto ke tari, ai ripoti, ai potu ngau e ke spoti, e o e kakai te fine, wanoa wataha, e wanoa wawafalo ke hika nima. Sio kia tivita fata fi puloka ui me lan fasi o atinta peluelu e sa ke valua ke tulsi le intei. Palo piven bukala, vai ta yone, tane lokus malohi. Mar finau e mista e ngalalai, e mista fonua e mista panga e ton premia e mista fata waki. E mista ngalalai fonua e mista ngowe. Mi wasala ke fai taka wa ta misui no pre nuki no pre te angana e no pre te bakano. Uloto ke to ko fulmata. Koe koe ke loto kai whāme ko te kahi ki nima? Kei a whahaloto ki ai. Whamaloto hau eki. O pe eboa ke tau ki mālolo, koe ui ke tau taimi te tau hoko hoko at peka e whiawhare ke ose tau ngawe. Tau ki mālolo.